في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kau yang memoto dia. Dari mga kakasih, alhamdulillah, abihayaon na dari netap kita zaman na ini sa waktu ini insyaAllah ta'ala in dinil kato patumtum in siya ini na yat tulong ta bunggaw in biya mga kaya tutukan niya abe yon pag-application niya rin siya ini kato o mannato sarta na in siya ini na amoy in nagdararay sa dungan si mga pakaradyaan pagkakamarito ini bunggaw hari na magpaluhay kaya kilahan dasing kamatauran mayroong narbaing tingkan Sheikh Abdul Habib Darkis man yatafadal siya natuhu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga katautay manghuran sin kami hapag iman namunahi tukba sin kita ni po Allah Ta'ala in kataantan pakarajaan in kita niyo di hababaw sin gumi itukba sin kita niyo in sa taud-taud pagsarang suko po Allah Ta'ala sin masi kita niyo yahanugaraan niya nikmat kabuhi lagi iyari napakay sin kita niyo manuntum po Allah Subhanahu wa Ta'ala ta masi di madawhat himahati kita niyo sin perkala pakarajaan sin agama sin kita niyo supaya in kita niyo di malugi day naman di hadunya nagpagpaadlaw mahuli. Jari ininilong tawakto na isab si mga pagpatumtum piatumtum sin kita niyo di hatiranan ini na murah-murahan in mga ini katan may hinang mga matakaddam sing kita niyo mahinang nato lulutuanan sa hikabugat sin timbangan nato marayaw ha adlaw kana bangman kita niyo tunyukan taufikan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dihilan katatas dihilan katutog doon ha perkala pag-iman sambil mukto sadya in nyawalihan sing kita niyo mabutas in jasad iban sinya wadi hababaw sin gumi na ami maparagbos nato imbita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin pagtag-ipon kaw Allah Subhanahu wa Ta'ala pag ibadat asa hingga ini wala pa imaragpak kay mo in yakin sa hingga datungan kita sing kamatay na masi in pag ibadat sing kita niyo. Jari man yu tiyo pangadyan sing kita ni harum ini mga katautay manghuran ko agam Islam min parkala hiya min khutura tutashabu bil kuffar min kapirigluhan awakan kangian diara sinamin maningud-ningud in kamusliman kakahinang sim mga dungaing agama karon na in kita niyo nag-agama sin agam Islam na cukup na siyampul na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon na kulang, way na labi, cukupan in agama sin kita niyo. Di na kagunahan in suway pa kita niyo, umupi pa hakaybanan, magad pa hakaybanan agama, sinamin agama kabatilan, in wayroon doon, in laungta, in hikabaak sin sila kasanyangan din naman di hadunya dagpakpaadlaw mahuli. Alhamdulillah kita niyo yari kita niyo kapag agama sin agama Islam ami in
hinangan, biutangan, bantangan, longta, mimpadduman, bitikan, sin Muslim, in agam Islam, halukay sin kabuhi sin tila. Ang kanyariin, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, min syara' niya, muna-muna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Yariha asura al-Jathiyah ayat hika ang putagwalon. Kulang maglabiha makna sin ayat, parman sin Allah ta'ala mahuli, hinang namu ukaw ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muin hinangun, bitikan, aagaran, suntuan, tungod, parkala, agama, asyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, parkala dunha, unaming piyagwahi sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun kaymo, amuin nagdara sin syara' matan, na ring mga parkala dun, fattabi'ha, in suway mo siya agarun. Suway mo siya agarun, in syara' amuin bitikan, perasin Allah subhanahu wa ta'ala kaymo. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Ayaw mo agara. In mga sila yan nagdarasin hawa nafsu nila. Amuin way roon panghati nila, way pangirab-ngirab nila sin parkala agama. Sin agama kasabunalan. Yato mga katawte manghuran. Labi na in ummat niya sallallahu alaihi wasallam, in labi na tuudin kita niyo, magad kita niyo, banguno in kya syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin sunnah sin pangunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asupaya kita niyo, di kita niyo malugi, di kita niyo malusong, hadlaw kana. Na in ayat ini, hamuk ding mga manunjuki, min pianglangan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tol kita niyo pakangagaron, amuin mga gad-ngagad, umupi ha mga dukaing agama, ang piyag-agaman sin sila kabatilan. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, beitaan niya kita niyo. In unatod in wali sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin mga sila bariman. Amin bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa atain sila damikyan, amin yaon nagkakasila sa pakanya-pakanya, nagtutiyuk-tiyuki pakanya-pakanya, asabab sinamuin pag-iman sin sila. Bisan pabya diin in longta, duwaing-duwaing in tuhuanan, duwaing-duwaing imbang sa hatat kala yaon in pag-iman sin sila, na in sila yan in matan longta beriman, sila in matan magtautay manghud, haagam Islam ang biyta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sila ni inwali sin Allah subhanahu wa ta'ala, asabda sin jungjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama waliyallahu salihul mu'minin. Adapun in matan amin wali sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na mga sila tao marayaw sa mga tao beriman. Na murah-murahan in kita niyo makalamod din dito mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan in maggapi, magtulong tiyabangi, na inhang kaagama, inhang pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala, napihan in kata namuin makadihil, makalarak, atawakan namuin makabaktasin, parkala pag-agama mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mataod pabiyayaon, sabab hati ko sabab sin kalamma sin pag-iman, na ando kailo murah-murahan, ini papatukon sila sin Allah ta'ala, patutukon sin Allah ta'ala, in hidayat kanila lapay ng kita niyo. May mga sila masipa, yaon naniningod-ningod, yaon pa simisingod, miyamagad, nang lalamukay, sin pakaradyaan, sin na dukaing agama. Labi na habulan ini, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini matampal ka tanin. So in hati sin tashabbuh, at-tashabbuh ma'khudun min al-musyabaha, wa hiya al-mumathalah wal muhakat wat taqlid. In tashabbuh pagbahasa ini bahasa Arab, kaya wasa day al-musyabaha mo in
ini sibuan mo, upamahan mo, asinguran mo, in uno-uno, din doon kaniya maruwaing din kay mo. Tinabang imano sa ang kita niya yaon, pagubos mabaya ni upiha, mabaya na singuran. Sin uno-uno kakahinang, sibu dahakabtangan, hapiil, hapanamong, hakatan, amoy intertanto, amoy kanya, wayroon doon kay mabaya mo singuran. Ay pagtagya to, tasyabu mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala upihan. Na mamarahin na ka to taniyo, in upihan sin kita niyo, in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubos na biwaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pirahan na kita niyo, amin sarayaw-rayaw Nabi, pilihan, uupihan, ujihan sin kita niyo. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parkala pag-akama, nahangkan, inianiwan na to in mga parkala, in bukon na parkala suko sin kita niyo nag-aakama sin akam Islam. Ayaw pa ka, duwaing akama na. In taghinangan na mo in piyapahali ka to tani, piyapaanib ka to tani, walaw pun amin pagkahina to Muslim, nangangako Muslim sa hatat kala himihinang si musulang da hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na di da kita niyo papaakaron kanila, misan pingkaunan masuok ka to, misan pingkaunan mapuok ka to, misan palawla siya ta. Sabab bukun din dito hato in kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ataw kalau mo sa ulan na lasya mo, sa ulan na masuk kay mo, bumapi na kaukan na misang kalaungan, misan hinang amuin langgal syarap Allah subhanahu wa ta'ala. Na kalugian da kula imbiyayat to mga katawte manghuran. Animan na to, ayaran na to, imparkala, agama sing kita niyo. Na tungod di hayni mga kiaulungan sin Allah ta'ala, min sulangunta, in mga sila nagkukufur, iban nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, katan pakarajaan sin sila. Inyat to, hikarayaw ka to tanyo bilang Muslim. Bilang Muslim, sibu laha parkala pag dunya, iban parkala pag akhirat sin kita niyo ikarayaw ka to tanyo inyat to. Wa in kanat tashabu bihim fil umur ad-diniyah, na misamping kaunan laung ta ini ay panghiningod-ningod kanila doon ha perkala pag-agama. Hari to manjari sa kana nasabot yan ini hakahadis-hadisan iban hal parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga yan. Wa amma tashabbuh fil umur al-adiyah, aun siya pagtago tashabbuh umur perkala amin adi siya, amin karya sali siya, doon haon, tabiat siya, doon nabahagi siya parang kabahagi. Ingat to ni sabsing kita niyo. Muna-muna, la yajuzu an natashabbaha bihim fi. Muna-muna, hindi to manjari, in maningod-ningod kanila, doon haon, pakarajaan sin sila. Wahiyal umur allati hiya bimasabati syi'ar lahum. Aminin hatin na to, di manjari, maningod-ningod kao sin pakarajaan, amuin niyaon, manunjuki maun paparkala pag-agama nila. Parkala agama nila yaon, lialago nila yaon, na in kita Muslim di to manjari. In lumamod kita yaon. At kami hinang sin sila mapuas ding hayat to. Amin tarutanto kanila, sibu amin long taadat nila yaon. Sa namikyan hapagtamong, bangin pagtamong yan, amuin adat nila, amilong tatartanto nila, na di taraman jari singuran in amuin tamong biyayat to. Ada pong bang isab in panamong at inanagsaw na katambiyahan, misang bukon ini Muslim nagpapakaydahayaw, niya to wayroong problema, ini atawa kami si mga pantalon, at ini di ini sumud patasabbo. Dakala, ini awon lo niya, misan kamo yan, nagsusulog na kamo pantalon. Na ini parkala, ini di makasud ha pagtawa kong tasabbo. Ada pun bang amoy intartanto tamungon, amoy in manunchuki pag-agama nila, tatantutod kanila niya to, na di manjari inya to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahyaram sin agama sin kita ni maningod-ningod. In hikarwan ya umurul adat, parkala ha mga adat, akaymanan. Fal aslu fiha
al-ibaha in asal kaniya, in asal niya, in yatto aun kaharus niya. In perkala adat, ini aun kaharus niya, wa yajuzu linnas an yaf'aluha man jari manusia huminan kan yadun haun. Sa sumagawa aun siya syarat, walakin bi syartin an la yakuna dhalika bi qasdin muhakatil kafir. Ayaw sadya in yaun na manunjuki maksud maun pa maningud-ningud kita pa mga kufa, pa mga tao ini kafir. Wa ala an yakuna dhalika fima laysat min khasaisihim. Iban demikian syarat niya ayaw sadya isab in yaun mahinang min tartan tu suku nila. Suku nila yaun nadi manjari in yatto. Atin ya in katan tagsuku parsuku antar tantu kanila na amo yatto hindi manjari hinangun, di manjari upihan singuran sing kitanyo. Adapun mga parkala pagdunya na main wa ini bukun da manunjuki laung tapa kanila mintartanto inya tuway roon problema inya to aun kaharus magbalik kita pa asal niya. Sumagawa mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun ding ha mga ini biya sinasabot ta aun jari kya harus sumia maningud-ningud kita kanila aduha ing bukon ding ha mga Muslim ha mga parkala main hikarayaw. Parkala hikarayaw iban hikaagpang si mga aum longta mudarat hikaig sinamim mga ini kamumulahan mahabang man isab bukon biya sinsambat amoy intertanto manunjuki launta kanila dun haon. Di ini wayro na to problema. Atin na perkala pagdunya yan. Inaka masing kita ni mga katotay mahuron pa akam Islam. Lando to din panglangi may maningud-ningud kita sin perkala nila. Sambil piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. In suway tuod upihan, in suway tuod ini akaron sing kita niyo, wajib ka to taniyo in umupi kita niyo bilang Muslim panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang pakaw imupi papadukaing atin bukun kau amuin satisfy bukun matan impagkilamo panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yatu bita sin Allah subhanahu wa ta'ala munatu pira yan kan yung kaunan aun nadun kan yung yan kan yung kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding mga kabtangan ding mga kakahinang amin uupihan sing kamo amuin uupihan suntuan sing kamo marayaw. Mga sila ini, amurin mga sila matan, imuupi, amura indaran laungta in himahangad hulat pa Allah subhanahu wa ta'ala, imapadlaw mahuli, iba namin nagpatatao sin panumtum, zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila rin namin matilusa, umupi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi na mga kasunat-sunatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima layo damikian in sila haunuhunu na pianglangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil nagdakin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in layuan niya tinggalan niya in hinang kasyirikan. Nabiya din kita ni yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kitab niya ra ini in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subay niya tul layuan in hinang kasyirikan in hinang sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian namin himihinang dun haon subay niya layuan sabab in mga sila yato na di manjari naglamugay in pag-iman matan iban sin hinang kasyirikan hangkan subay tuod an iban layuan papaan iban sin Nabi Muhammad sin Allah subhanahu wa ta'ala papanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sina ayat warruja fahjur lawng hi tafsir at-Tabari riyayna rujza amin alihatahum allati kanu ya'buduna amarahum an yahjuraha fala ya'tiha wa la yuqarribuha
amo na in amin piyagtutuhanan nila. Amin piyagtatag-ipunan si mga sila nagsasakuto po Allah subhanahu wa ta'ala na nagdaak kanin Allah subhanahu wa ta'ala in subay tinggalan layuan ayaw himinang kanya iban ayaw sumuuktod kanya. Lawang pahimam wa tafsir Sa'di rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa yahtamil anna al-murad bil-raji a'malu syar kulluha wa aqwalihi. Lawang Sa'di rahimahullah ta'ala tafsiran niya atin niya nagdara imaksud dihay niya raj'a munain mga kakahinang kangian katan iman si mga kabtangan dunhaon fayakunu amran lahu bitarkid dunub maon dunhaon pardaakan kanya in layu antun inang dosa ikawak dosa sibu da sagiruha wa kabiruha sibu da in sibi iman si malagbo niya sibu zahiruha wa batinuha sibu din matampal iman sin nakatatapok wa yadkhulu fi dhalika syirk wa madunahu makasud na rihay ni in hinang kasyirikan inang sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala iman sin maduwaing niya nauning ha mga sabab maita inmanu siya kaymanan misang panaguguwal na Muslim beriman makahinang sila sinhinang paningud-ningud labi na mga kabataan biyayaon bang di madyaga mga kaanakan ay bang di madyaga mga kaamaan kainaan na mga kaanakan sin sila di na magmahi na kakitaan nila na kaanakan nila sibu da hapanamong sibu da ha mga buhok yaon hapaggunting singuraning katan ha laku tabiat uning kikita nila ha mga longta nagkukufuf Allah subhanahu wa ta'ala may piyaga-idolan sin sila hangkan unuunihin ang dunaw singuran sin sila ando mga kamamaasan jagahin nyo payuhin nyo marayaw kaanakan sin kamo wa min asbabil wuqufi tashabbud ha mga kasabab-sababan miin maka jumatu dunha o makahinang sinamin tasabbu pagbasaw namiin paningod-ningod ha dukaing agama makaidul kuffar lil islami wal muslimin muna yung sabab niya sabab sinamiin katitipuhan si mga kuffar ha kami Islam iman ha mga kamusliman asal yung mga ini doon pa hazaman pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag kaon niya pa Madina na yun doon yung mga asal aun na nakuhula doon inilong ta Hamadin ay mga Yahud. Nasa kaingatan si mga Yahud na inain Muhammad sallallahu alaihi wasallam na asalin sila sulangon. Papasulangon ha mga kamusliman di tuod upihan. Haununo na katan na mayin pakarajaan si mga Yahud. Kaingatan nila yan to asal mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing ha awal pa sin Islam panagnaan pa. Asalin sila ini, landuin pa yun nila, injakan nila. Masi-masi biya diin, lumawag sila sin tikduanan, lumawag sila sin karandanan, biya din sadya mapuddain Islam. Biya din sadya muin hikabin sana nila kamusliman. Biya to sa pikilan nila yan. Misang pa biya din, ubos na beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Di to dia magrida sila. Di iyan to lumasakay mo ya Muhammad. At in mga Yahud iban si mga Nasara sahingga inikaw magadkaw umurul kaw haa Manila hibin min agam Islam. So biyahan in karyasali sin imaato haa Islam amin di man nakukuntara ha kami Islam biyahan in kanila hinangon niling katan biya diin sadya kaw mapaakad nila paarama hari na amo ilong takantam pala makad kaw sinarama nila sa amo in kakahinang makaupi kaw hakakainang dunhaon ang paubos ng bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum isyusin maningod-ningod sin kakahinang sindukang arama si mga kufar na insilayan lamod daday dito hato lahangkan halian sing kita niyo inila sa maniyo to sing kami mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini ayaw naman kita niyo inilong ta huminang sinhinang bukon na lamod haparkala nato labi na may masuk na in long ta in Christmas
At yung Christmas ini, kabalikan na mo, inini amin adlaw kapag bata kan Nabiullah Isa alayhi salam. At yung pag-birthday ra, labas niya. Na inini hiyaram sin agama na ito mga katawtay mangura. Hinang kabatilan. Ay naman kita niyo si maningud-ningud ha mga parkala. Hikaruan al-jahalu bihkamid din. Asabab makahinang imano siya, sabab sin kaawam nila ha mga kahukum-hukuman sin agama nila. Di nila na pangadyon, di nila na hatihon in agama nila. Layuan nila na. Nahangkan, ini makadugtol na sadya sin kahukum-hukuman sin agam, piag-agaman sin sila, sabab sin di nila hatihon. Pagubos, bang sila patumtuman si mga kakuruhan mulya. Inhinang yon di manjari, sabab inhinang yon hinang si mga kufad o kayong agama, may ta niyo hihinangon, ini jawab nila, may ta, ini katan na inliangan. Ha, simukunda kamu. Na inya, lasasan katutan niyo, inihangkan kita niyo, long ta, ini piyahati, sin parkala pag-agap ya tumtuman kita ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yun na ito yung agama sin kita niyo. Supaya kita niyo, di kita niyo amain mamungligaw, mamisarahan, wayag, pa mga kaguruhan sin kita niyo. Amain nakahati sin parkala agama. Na, iban halian sin kita niyo, aniban sin kita niyo. May insubay kita niyo mahali. Day sa pangawaan sin ilmu, pangawaan sin parkala pag-agama. Adakala makakawa kita ni matto pa mga sila may jari huning katan. Kala naon ding ha mga tabi dakuma na main nananawag-tawag pakalaungan. Jari nilim parkala biya ini. Sa nagugwalay sabin sila ini lonta nag-aagama sin agam Islam. Nahangkan halian inipiun na to ang papiun in pagguruhan in paglonta pangaruhan sin kita ni parkala pag-agam mga katawten manghuran. Supaya kita di malawng. Demikian kasratun nifaq wal munafikin. Katunya sabab sinamain hika inang simano siya dunhaw sabab sinyaon timaod na innifaq. Timaod ni mga munafikun. Na sabab na innifaq mga katawtay manghuran na yaon halom simbigi jantung simano siya in kanifaq na inini labi pa dayang ininhait na dayang hapuddang. Sabab pila na sadya, sabab sinamain hinang sintao, napik pila na sadya in nalawa, in sila pila na sadya in kialaukan. Hangkan humali in mga in kita niyo. Namatod na biya yung mga kialungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nuno ni biya mga may hikapaling si Muslim haaka Manila, hinangon nila ni katan. Nahangkan subay mahali in biya katutan. Ayaw kita niyo maajaib sin lingkat dayaw, sin kaptangan si mga kufar. Bang mga dungugon marayaw maajaib ko sabab si lingkat amin hangpas nila mabisara dunhaon ang kabita sin Allah ta'ala wa idha ra'aytahum tu'jibu qalsamahum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabu kulla sayhat. In sila yan naato sin Allah ta'ala, in sila yan naato sin Allah ta'ala na haliin niyo papahalian ka tutan niyo sin agama sin kita niyo lamin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ting ha mga rakbos tibayuan sin namin paningod-ningod na biya na sin namin inlong ta pakarajaan nila biyayaon. Habang umabot ng kawantag 5 sin December impag Christmas pos mawot na isabin tahon ba mo hamukan sin lasin December yaon na amo na magtaon ba ako mag-celebrate, magjaga na in kaibanan. Yung mga kamusliman, makatday sabjuma ka. Uning pagjagahan nila rin doon naon. Pagkukos magtaw-timbakan pa. Magbustak pa sin indaginis, uno-uno na magpakatingog. Na inyan, lamod yan, haparkala, sinamiin, pangahakad nila. Wala mo sadya kingatan, uning kamaksuran si mga yan. Basa inyan, hipagdoy sin syaitan. Iya tinitikad nila, yung pangahakad nila doon naon. At umiin sumuning karayawan na ikaw Muslim na hali ikaw ha mga kakahinang ini ubos na inaga matara hindi ha mga kiulungan sin Allah ta'ala. Tungod ha parkala akidah na labi na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod demikian in biya mga amin a'yad ang biya na sinasabot ta. Sambil ha mga parkala amin pagkubul at tawakan pangungubul yung singka musliman
naniningod-ningod na mga pangungubulan sin mga dukaing agama. Wala akon di wayroon na piyag salian. Krus da kuman yaon. Kaya nga tanming ko inyaon na ini kubo si mga Bisaya, kubo si mga dukaing agama, lamin wala nag-agama sin agama Islam. Nasabab na yaon na ako nagpatitindog bihan. Amuyat to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, namikyan ha mga adat, ha mga lakutabi at pangadatan, na yan na, labi na mga kabataan tabi yaon, na hangkan sa ini kapag inu-ubos na beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in mga ini asal dumagbus, asal ini jumat to in mga parkala ini. Hangkan nagpahalin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa ummat niya. Habaita hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' hatta walau salaku juhra dabbin lasalaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Yatin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tan tutuod na mga ngagad kamu si mga kakahinang, si mga nakauna rin kaniyo, amin mga na ini Yahud, masin Nasara, mga ahlul kitab, may insimusulang long ta haaka ma Islam na inut-inut ning kamyaon magad kanila imabot na pamain hangdangaw kato ni Bueni ang hangsaan uwo sa mapangsan sa mil mabot pa amuin hangdangaw ang asta sa mil mabot pa ang asta yaon ang dupa yaon nasambil beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggain sila long niya amuin sumud palungag sinamuin ibid yaon magadda kamu murul kanila na ilang si mga sahabatan amunin mga Yahudi ba sin Nasara, ya Rasulullah, na sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam niya, nahisiw pa. At yan, mga katawte manghuran, na in subay tudhalian na to, in kakahinang sin mga Yahud, iwan sin Nasara, iwan sin mga duwaing agama, amin si musulang, haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini lumayo kita niyo hamali ha mga ini, karena Jukup min agama sing kita niyo, di naman jari kita niyo, karena bangkaw simingod pa, bimana niya, atin niya, uwa ini, bukun kau proud ha agama, sin ikaw min agama Islam, karena inyaw na siyang purna sin Allah subhanahu wa ta'ala, na murah-murahan makaanib kita niyo, sin mga hinang bukun na lamod, haparkala agama sin kita niyo, ayaw kita niyo magbati laul, na bang nato di kaingatan, in hinang yaon longta labi na parkala agama na mga rukitan niyo pa mga kaguruhan na to labi impanghati rin kato tanyo simparkala yaon amuin guru isab amin matan kapangandulan ha agama Islam sabab tabi da kuman yaon na aon da isab guru tabi di kapangandulan ha agama Islam amuin jarihun kay mukatan misan hindi in wala na jari na murah-murahan na miabot na in wakto singkitan niyo magsalang sukul kami ha laong ta yari ha tiranan ini iman si mga yan di marungog di matayngog na murah-murahan in kita niyo katan halaong parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala magdahil kamo kamaapan bang mga kaptangan sing kami limi das pabukon amo ando nasuran niyo kami pa kaampunan pa kamaapan wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.